Nongeye kubahereza ikaze rero kuri YouTube channel ya Rwanda ni Future nk'ibisanzwe ni ya YouTube channel tubana mu makuru ajya atandukanye, amakuru aba ari gucicikana hirya no hino, ya makuru abantu benshi baba bayumvishe ariko bakayumva ibitaruka ntibamenye ukuri, bagakomeza kubyibazaho. Kuri YouTube channel ya Rwanda ni Future rero nkuko mumaze kubimenyera abanyarwanda, tuza dukupita tubahereza ukuri kwa nyako, ukuri kutariho ivumbi. Nimba rero uri umunyarwanda ndagira nawe udutege amatwi tubane mwaya makuru agezweho ku isi hose, amakuru ari kuvugwa nk'uko biri kugarukwaho cyane, bavuga yuko nyakubahwa perezida Paul Kagame ashobora kuba arwaye. Ese koko ibi ngibi nibyo nk'uko biri kuvugwa, ni ukuri cyangwa se ni ibihuha? Byose ugiye kubisobanukirwa akantu ku kandi, uri kuri Rwanda ni Future. Nimba ari ubwa mbere uhageze, reba ahantu handitse ijambo subscribe ukandeho kugira tuzajye tubana buri munsi mu makuru agiye atandukanye, ya makuru aba atariho ivumbi, tuza dukopita tubahereza ukuri rwose. Mbere yuko rero ngewe nza kubahereza aya makuru, nabanje gushaka rwose amakuru afatika, ibinyamakuru bitandukanye nabishakishijeho ndebe nimba koko aya makuru ari kugarukwaho cyane ku isi hose, mu bihugu byo muri Afurika, avuga yuko nyakubahwa perezida Paul Kagame arwariye mu gihugu cy'Ubudage nk'uko biri kuvugwa, nimba aya makuru yaba ariyo. Gusa nubwo ibi bimeze gutya, hari n'ibinyamakuru byamaze kwandika aya makuru, nk'urugero imvugo z'imvaho zagiye zivugwa, nk'uko inkuru yo mu kinyamakuru Nile Post ivuga ko perezida Kagame atagaragara mu ruhame iminsi irenze 10. Ni amakuru rwose bagaragaje bashimangira yuko perezida Paul Kagame ashobora kuba arwaye. Byatumye habaho ibigwi n'amagambo avuga ko yaba yapfuye cyangwa se arwaye cyane, nubwo leta itigeze itanga ibisobanuro by'icyo kibazo. Urumva yuko ibintu birakaze cyane, abantu bari kuza bakavuga ibintu byinshi bitandukanye, bamwe bagashimangira ko Kagame arwaye. Uretse iyo nkuru y'iki kinyamakuru Nile Post cyanditse, indi yanditswe na Tanzania Times ivuga ko kuva yagirira uruzinduko muri Algeria ku itariki ya 6 Kamena 2025, perezida Kagame atigeze agaragara mu gihugu, ariko ngo ashobora kuba yaragiye mu Burayi cyangwa se asocu kwivurizayo, nk'uko birimo bivugwa cyane, bavuga yuko Kagame arwaye. Ariko mbere na mbere abantu bari gutanga aya makuru ntabwo ari abanyarwanda, abantu bari kugaruka kwa aya makuru rwose bavuga yuko perezida Paul Kagame arwaye ntabwo ari abanyarwanda rwose, ni abantu bari mu bihugu by'abaturanyi duturanye. N'ubundi usanga akenshi bakunze gusebya igihugu cy'u Rwanda. Aho ngaho ni mu Burundi nk'ibisanzwe kwa Evariste Ndayishimiye, ukanyarukirana hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo kwa perezida Felix Tshisekedi Tshilombe, niho uri gusanga ayo makuru by'umwihariko avugwa cyane yuko perezida Paul Kagame arwaye. Ariko nk'uko ngewe nashakishije amakuru ku binyamakuru bitandukanye by'ahangaha mu Rwanda, nzenguruka ibinyamakuru byinshi by'ahangaha mu Rwanda byandika amakuru yizewe, harimo nk'Igihe, Inyarwanda, Kigali Today, Umuseke, Umuryango ndetse n'ibindi. Ndangije njya no kuri The News Time, njya no kuri Al Jazeera, naje kubona yuko aya makuru ari ibihuha ari kuvugwa. Ikindi nuko perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda atarwaye, ari muzima. Abari kuza bavuga ati ari kwivuriza hanze y'u Rwanda, ararembye cyane, rwose ni amakuru yo kubeshya, ni amakuru biteguriye y'ibihimbano, mu by'ukuri adafite imva n'imvano, bateguye biri aho ngaho kugira ati bagaragaze yuko nyakubahwa perezida Paul Kagame arwaye. Mu by'ukuri nta gihamya gifatika yuko perezida Kagame
yafashwe n'indwara mbi cyangwa se ko yapfuye nk'uko biri kugaragazwa. Hari n'abari kubikora bakavuga ati yarapfuye rwose, ariko ni ibihuha. Hari impamvu nyinshi zituma yaba atagaragara cyane mu ruhame, niko bari kugenda babivugaho. Harimo ibiganiro byo ku rwego mpuzamahanga, inama za politiki cyangwa se ibivuzi ariko bitatangajwe na guverinoma, bavuga yuko mu Rwanda babihishiriye, ariko ntabwo ari ukuri, ntabwo ibi bintu ariko biri, nta nubwo ari ukuri bahisha abanyarwanda nk'uko biri kuvugwa, bavuga yuko Perezida Paul Kagame arwaye. Ndetse ibihugu bikunze gutangaza amakuru y'imibereho y'abakuru bagenzi babo bashobora kuba barwaye. Hari ibinyamakuru bikunze guhita bivuga cyangwa se inama ziterana bakavuga ko wenda perezida runaka arwaye, ariko ntabwo byigeze bigarukwaho habe n'ahantu na hamwe. Hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda aya makuru yaba yasesekaye, aba yagarukwaho byeruye, babishimangiye yuko Perezida Paul Kagame arwaye. Gusa bari kuvuga ngo u Rwanda leta yarwo ikunze guhagarara kuri politike yo kutavuga byinshi muri ibi bibazo, bavuga yuko ruri kubihishira. Uko biri kose, niba ngo hari amakuru yizewe ajyanye n'ubuzima bwe, azemezwa cyangwa se avuguruzwe na guverinoma cyangwa se ibindi bigo byizewe, azamenyekana mu buryo bwemewe. Abantu bari kuyatanga nabo ntabwo bayizeye, bari kubeshya rwose, bavuga ko nyakubahwa Perezida Paul Kagame arwaye. Muri makeya, nta gihamya simusiga yuko Perezida Kagame arwaye cyangwa se yapfuye nk'uko birimo babivuga. Hari n'abantu bari kubikora bakavuga ati yarapfuye. Ngira ngo nakunze kugenda mbibona nko ku macano kuri social media z'abarundi ndetse n'izo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibivugwa ni byinshi, ariko bishingiye ku kuba bose ari ibihuha bari gutanga, basangiza ababakurikira kuri izo social media zabo. Abanyarwanda rero bari bagize ubwoba, bibaza ati aya makuru niyo? Ntabwo rwose mureka guhungabana, aya makuru ni ibihuha, ntabwo ari amakuru ya nyayo. Muhumure, abari kubigaragaza bose nta gihamya babifitiye, ni ibintu bateguye biri aho ngaho byo kubeshya abaturarwanda gusa, bagira muhungabane. Ntabwo ari ukuri, mutuze aho muherereye hose, mwumve kandi mutekanye. Aya makuru si aya nyayo, reka nagiraga ngo mbahereze ukuri hakiri kare kugira mutaza gukomeza kugendera mu rujijo mubeshywa hirya no hino, kubera yuko biri kwihuta cyane. Uri kwikubita ahantu ugasanga buri wese yavuze ibyiwe bitandukanye n'iby'undi, wagera ahandi ugasanga n'undi yavuze ibyiwe, ukibaza ati ndemera amakuru yande koko ndeke ayande, ndemera ayande, ukuri ni ukuhe, ibihuha ni ibihe? Ni muri makeya buri wese ari kuza avuga ibyiwe, ariko tudaciye kure, tutavuze byinshi. Ntabwo aya makuru ari kuvugwa kuri za social media ngo yuko Kagame arwaye ari aya nyayo. Abari kuyakora rwose nibyo biteguriye, ni amakuru y'ibihimbano adafite ishingiro yo kuvugwa biri aho gusa. Ibyo bari kuvuga byose ntabwo ari ukuri. Reka mubwire ugire ibihe byiza ndetse ukomeze no kugubwa neza, we tubanye mw'aya makuru, ndetse nawe wakiriye ukuri kwa nyako. Nimba ko nawe hari aho wari wayabonye, umenye yuko atari aya nyayo. Abantu bari kuyakora benshi cyane, sabwa ari abo mu Rwanda rwose, bari kubeshya. Cawu cawu, ukomeze kugira ibihe byiza ndetse unagubwe neza.